Salibonani bantu bakithi lonke. Igama lami Isawusuwela, uCouncil Chairperson weCholocho RDC. Ngiyathanda ukuthi ngilibonge njalo nginanzelela ukuthi indlela esisebenza ngayo mhlawumbe abantu abayinanzeleli ngezizathu zokuthi sibe lemkhuhlane leyi esihlaseleyo le corona leyo. But ngithanda nje ukubamba izinto ezimbili ezintathu bantu bakithi. Right, thina si RDC eCholocho we have got ama committees esisebenza ngawo ayehlukeneyo. Angasebenza lawo ama committees then ase recommenda to full council. Khona kuqala khona ngale emakhaya whereby kuba ama councillors alama village development committee alama ward co, alama ward assembly whereby kuyenzwa izinto zonke zibunjwa wonke ama project abalawo bewacele khona ngale ku councillor lokho ephusha siyaphambili aze u councillor wathwale ngebasket leyana sebuya la ngaphi eCholocho parliament yethu lapho esibumba khona izinto esivumelana khona. But uyaqala ukuhambise kuma committees, uyabhala sort of kuthiwa emotion ehambise kuma committees refer kuma committee wonke ayehlukeneyo ngokuthi uyabe funani, umbufuna umgodi, umbufuna umgwaqo, umbufuna ini, ama committees angikhona abehlukene. Then sokusiba le recommendation from ama committee bayilethe indaba yangikhona ku full council whereby sokuzodebate sokuyenzwa ama resolution then sokusetshenzwa. Right, engifuna ukukutsho ukuthi ezakhamizi zonke elikhona ngiyananzelela ukuthi khona izakhamizi zonke zeCholocho abanye abakuzwisisa ukusebenza kweCouncillor, abanye abakuzwisisa ukuthi uCouncillor vele njani. uCouncillor owa-electwa ngabantu, uCouncillor osebenzela ugovernment ngokusemthethweni labantu bonke, kumele kube nguCouncillor ole idea, kuthiwa ngu-ideal councillor. Ule ndlela layo councillor ukuthi khona azimobilizele ama resources from izindawo zonke ama diaspora. He can approach an NGO, he can approach whoever encedise ewadini yakhe ngodubalalo. As long into yangikhona izabuya kuhle ngokusemthethweni iyamukelwe, akula problem. An ideal councillor kumele kube nguCouncillor okwanisayo ukuthi amobilize ama resources. Mina engifuna uku-encourage ama councillors angithi wonke madoda asenzeni okwenziwa ngamanye ama councillors. Let's talk to abantu ama diaspora, sikhulume lezakhamizi, sikhulume la ma partners abe khona, talk to them. There is no problem with that. Uyenza ama arrangement wakho, ucele whatever you ask abantu behlanganise izinto bephumele mphumela. Mina ngiyananzelela ukuthi khona iCholocho yonke as a whole. I've spoken to the people endithanda ukubabonga ilizwe lonke ngatsho njalo, outside Britain, Botswana kumbe kuphi America, South Africa, ngacela abantu ukuthi bakithi ngicela sincedisaneni ngodubo esilalo, asincedisaneni, let's chip in. And ngiyananzelela ukuthi inkulumo engayikhulumayo abantu bayamukela. Ngithanda ukubabonga abantu bakithi bonke bayamukela, babamba. Nanginanzelela ukuthi khona manje ngikhuluma so ama community amaningi abambene, so abasegoli, abaseBritain, Botswana, abakhona apha eZimbabwe, abantu sebebambene bayenza into ziyenzeke. Ngiyananzelela ukuthi abantu sebekwazi ukuthi sikweleke izimali, sihlanganise, sigebhe umgodi, sibuye eCouncil sizocela siphethe something, sifike sigebhe umgodi, iCouncil isamukele. Siyakha izikolo, siyakha ama clinic, siyakha izinto zonke nje eziphathelane le development, and abanye bagebha amadamu. And yiyo into kumele siyenze bantu bakithi. Ngithanda ukubonga abantu, babonga silothi into leyi eyenzakeleyo mina iyangijabulisa, and ngikhulumile ngacela and abantu bangamukela njengo council chairperson. And into kumele abantu siyinanzelele, mina ngu-council chairperson njalo ngu-councillor ewadini yami. Mangicela izinto angiceleli iwadi yami kuphela, ngiyacela indawo yonke, ngicelela indawo zonke whereby ama councillors angu-22 asebenzela khona. Kungabe iklinika yakonshaba,
kube yiklinika yebhubhude, kube yiklinika kumbe yakonkunzi, kumbe yakosiphepha, kumbe ejimila, kumbe ephumula, kumbe eskente, kumbe madlamombe klinika, Chitachawa klinika, abantu khona ngale begqugquzelane, behlale phansi beyenza izinto, bekweleka izimali, abantu sebelezikhwama bayenza izinto zenzeke. Also kuyenza ukuthi khona abanye abantu bezibegcine bebone ngathi mina ngikhuluma labantu ngendlela abangayithandiyo, bona abantu ngikhuluma labo mina ngendlela abayithandayo. Also kuyenza ukuthi abanye begcine bebone ngathi mina ngiyenza into wrong. Angiyenzi into wrong bakithi, ngicela ukuthi tshela amaZimbabwe nonke ezewall. If ule task lo msebenzi ophiweyo, qakathekile ukuthi usebenze kubonakala ukuthi usebenzile. And I'm proud of insebenzo yabantu engiyibonileyo, le development engiyibonayo through ukucela kwami. Ngoba ama-clinics ayakhiwa, ama-clinics ayarenovatwa, ama-clinics ale equipment, you know, and everyone wenza lokho uyatsho, bayabhala, bayabonga, bathinthini, benza izinto zonke, sitsho ukuthi hayi baba uSwela siyabonga umsebenzi owenzayo. Lami ngithanda ukulibonga bakithi ukuthi liyangemukela mangilicelela. Ngiyakwazi ukuthi kwabanye abantu kuba yi-challenge, kuba buhlungu, abanye bazi ubuhlungu okwenza njalo, but mina ngakhethwa ngabantu, ngazokhethwa ngama-councillors. Therefore ngifuna ukuthi ngisebenze labantu, ngisebenze lama-councillors wonke, bebona ukuthi sure la sakhetha indoda sibili, bengangisolo ukuthi asayenza imistake. Yikho engizimisele ngakho, and ngiyathanda ukubonga kakhulu bantu bakithi ukuthi lingakuthathi inzima. Ngicela lani zakhamizi eliseGoli, eliseBritain, elingaphi ngaphi libona ivideo le, lizame ukugqugquzela ama-councillors wamawadi wenu, libatshele, you know, likhulumisane labo, besondele labo kini ngendlela ezinengi. Mina ngilama groups amanengi, even angaphandle kwelizwe, angaphi ngapha, abantu bedonate izimali, bonke abanye ba donate amakhetheni wesibhedlela seCholocho, you know, a very good lokuzeni, umsebenzi omuhle otshengisa ukuthi abantu bazimisele ngento yakibo. Let's have Cholocho at heart. Let's have Cholocho at heart, working with our councillors, working with the community, working with abantu bakithi, working with even ama political people abakhona around, you know, because you know, we know ukuthi iZANU-PF is a ruling party whereby akulandlela ongadlula ngaphandle usenza noma yini ungayibali phakathi, uyabungayazi development. Development means ZANU-PF. ZANU-PF means development. Therefore, let's work together. Siqhubeka umsebenzi wethu ephambili bantu bakithi. Nanzali khokhelela ngendlela eyiyo. Ngicela lingangicali ngalokho. Ngifuna ukukhuluma nje ngikhululekile because ngesabi lutho ngikhulumela ukuthi abantu bekuzwa ukuthi into engiyikhulumayo ngizimisele, and I've got Cholocho at that, and ngifuna iCholocho idevelop. Come 2030 ivision kapresident wethu uED Mnangagwa, sifuna ukuthi iCholocho ibikhanya, sifuna ukuthi iZimbabwe ibikhanya, sifuna ukuthi indawo kiyo lawe ibikhanya. Therefore I promise ukuthi khona i-development siyayifaka eCholocho. Ngiyabonga abantu bakithi, sengathi ivideo le ngayisenda igcwala iganga lonke. I thank you very much. Ukusebenza together kuyinto enhle, sebenze lama-councillor wethu. Let's talk to them. Akula councillor okumele zonke izakhamizi. Ukhansilo ngamuzwa sefuna ukuzonda izakhamizi, ungikhansilo ogangile, ungikhansilo wrong. Councillor akazwane lezakhamizi, ezwane le community yakhe, yiyo im-advise, ikhulumelayo ngezinye izinto, izikhalazo zibuye ebantwini, councillor esebenze. Ukhansila engalali, councillor must work. And ungathuwena yonke imali ufuna ukuba uyithola ku-government just because wena ukhansila. Lawe mobilize ama-resources wakho. You talk to people, ukhulumisane labantu, umobilize, you know, uzabona izinto ziyenzeka. Ngiyabonga. I thank you very much.